Okay, gal ikaw na siwas kewa pain gawos klonsin kat ke at kaway no sun mol ke lensin singing en mer ke California Ashford California Tuesday ngena na and we got young oye ko Mr. Alex Jackson il takay pon be me le we got cash got oye ko na nga na was screen natin ngay wisela katin bel da shakta wiya wiya ko inge teginis na wala lang Mr. Alex Jackson digiti bel na nga wisela tamel Alex ke sin screen shakta tegisa na sige kasta nga tignan long le as per fra per shame Egayo nasiwas kaywa. okay well kat long per shame screen sale ma lumisali gilashke ngasa na wo imamito ito shakta ngan usela pe na tamulalit ikaw na sum na finan be shukya ngan oni ya mic sekundu ngamet well siba ikaw na sum okay kayo assume tama na sila okay well bona the first na met na inana be na ko betli ka akfashi o na si clients up lash yok na ke geding na ke clients up saying Wedi lang ashkwe dok des das kat sona yuin ka siak la tagay nas kat fast na na tigisa na we kat chango ye ka pa nang siak silje price ngan ilan cash ka di kesa tagay nas kat fast tigisa na ang naway bela na su Kaya katagay ni Broye, kulaman lab. Katagay ni Broye. Olam God baba matal, kulaman lab na sum gemolash. Kaksakin go malalab kilangalang loma. Tia doing garang God many kilain si painye. Kiko dago lang kain ilyak na kimakunesh kiko sinye. Katene na iko malalab. Katene na ngon lomin wikot. Nanak na second line siyesh. Nanak manas na sish kewaya matia falling wikot kaning God. Isla maing ni kikot. Eric maging God na kikina lomelong silom. In fact, I cast them ke pa Yesu was lom. Kulamalalab na sumkilaim lash Jesus Christ. Sa misa molya kanang musingi kat kanwi palakin. Wala na lom in witala. Ash enna seok na wala na si kadakot na kya. Kulamalap na sumke siye pe matwiya shingalansap sa makatakilen. Tawafinan pon pe me kulamalap na sumke la minister alik kelwi katoy kapel. Wika akfashe kanon may lutlut ke wikse eleladangon lom in baus katoy ka. Wika nagawa viewers ingebe kalya pe matanin cielos nagikalim lom. God prayoing it, kay name Jesus. Metlangolash. Amen. amen kal ano ko was singers asa na was screen singa nganaw ni batter or ngasno sang inil tigni na daw nga ko was liel bel na ko or ko was ito la sa ilan na metric din vast na meta lagi price ng tigni na tawilalik pinanpon pe paing gom bag lagum to ko wigat changan metric din vast na meta te show na ke sham ramin paeng ak in paing ko gusto ko sa mata ko wigat oy ko masim it launching kat ke mo lash kilo ke ashlo san kay wa kilo ke Bel seo close ko sisla in the wikat may fin shock la siya pa makatak fa siya ngayon na kiros lupsla price al tingin siya na in ngon matal ba cool may nga may yin kat si fe na kat may nakita siya ngayon kat pa akfa siya may nga may yin namakla siya may ito nakata pela itinala wo nara kade kat may price nga pa in ngon matal ba cool mana ko makat akfashi yegining yung yok na ke gaslan ka. Ngayon pa ang siya kalmo din pa in kumusta kayo was sa mata ka wika chang ko hindi lang akan use
uskos mi na ke screen ako kadilash mo chilu at ako kasla panang marki kan okay gal ash need may pangakan juga. All right. Shrekor Altar. Moses Altar. Bain ko Merry Christmas pinasum. Sepe Hadik Bain ko sepe kulagam to kawigat siyang yakan na or finan mawi haloa bain ko be. Metligig den fast na metan ngayon siya unsa ko nga na tugunon ko nga na ngayon neral teknisyen na may fayaklan gasin ko na tukol teknisyen na kadeson yung tamalalik finan punpe vinash may faxilu ma yerolil ke akkalim yun ke minil ko skalam gelor malan national government lash finan punpe na vinash masilu may kan update kat. Hindi nga akkalim yan ngay bispil asan finan Honolulu ilan gashet ko unsa ko nga Lamas ubigat ko sa digunon sugan na ngayon sila teknisyen na may fayaklan gasin ko. Namas ubigat ko unsa ko nga
Amen. Tamalasan lumalap yun sukungan. Akayagum talan na mo kumul magkinisan nga kawin bilang kulangon ka. Ang diverse na mail o nagyakalim yung sol dignisena. Dignisena ilan akashe announcement lash nagkasin ko tukun may faculty dignisena an dasud ni podbe mayoral Mr. Ali. Nagyakalim yung nga usal dignisena announcement lash kigasin ko la dignisena. At peke pella siya, kulona singkat ka nga usul, pe falokan wikos kailan singa. Nga along si pe wira la shaking fa kulona sil tamle lasan ke on sukongan na kuloba na sin mait sima compose on sukongan. Ilfin ne wangin la, wana se lel wangin la ilfilia legacy sin fashna. Gas smiler la ke on sukongan kitalan malem gadel Lesilya gengen, shaknak fashiyak na mising mas sapuro kilin. Kulogak sa kingat ke. Onso kongen, nangan buying course na kayo sa we got special buying na sum the minister alik and kum ashwayan long lash na sin lom pinanpon pe kak sa kingat ke moniak lom kuminsul beta ka we got ala kayo kat logak sa kingat ke Ibsen na Facebook page la siya kunokon Monday, Tuesday, Wednesday daw yak tari. Monday daw yak sil Nemina Confident Honolulu, Rina Lifai Finan Honolulu ke Tuesday. Na tagoy ko siya yakataya si sila Minister Skiparita Ashpeke Facebook page la jantari na Tosta Fred de Sette allalal fungimay losa siya kay kiped benasa. Tosta Oshek na ninbele Minister Emerson Reno. Taken Evelyn from Hawaii, Hilo, Hawaii. Il baforsh nga kun Frede. Na set de Minister Palik Shupalik. Finance San Francisco. Pangan may toluma siyak na wiga din gasyagat kita sa Freddy Sete. Katata panal damlin serlilan siyak outline na ke senrian. Kipel sabe. Pangan marshirosh ke Facebook page. Silba na wigad. Kaksaking gat kyash. Lowos na kaywa. Kula malap na siwas sa mata ko. Wika amen ka filia gasing gasya ke kaisiye. Kunawan ke week ngayon ngali la week tarya la arsanan mentaga kamen ke kaisi kunawan nga nakulakak saging got ke arslo wazan kuwazan na welcome mintaga we got fact samosa kataya lo wazan makunesha tie malash pakalenza bakatara benaya na itawi kumfin mete tawi se kumdaga we got kuminsa masla kataya ke kaisi lengan finashin siyom pangan masyur kakilo na malap tamlin sir na pangan masyur kingena. All right, thank you sila gulo. Gulo, nagyakal mostly that Mr. Alik lang we got mising may tiki nga ay pela na sale ngayon aklin usi mo to cast lang Pat April pain ko Merry Christmas penasum lunch ba sige pangan Pat April Merry Christmas lagam taga wigat yang misengan na yai ko akayagum bultmoman amalasan kulo ke usakin si wigat ke pasaynon al kaganda long al akayagum anaging akalim yang wigat yang wigat takay ponbe me Le Minister Alec Jackson launching got na zoom Alec kulagam taga wigat yang bisengya sige classmate lash gigat high school na ilo ba wala may ke class lash na ba ano ko si il buyi may goal lash ke Everson National Government na ngay organ pela not na zoom la misralik if in
ash may fact yorum yok na ke mamata tako finen bod sikya finen bod bin belinge ay kin belan su Lamalap Shirley kung long ya. along gum vashtamit Okay, right. Lamalap pain kum dikinis ena we met na kay mo ashpe ko tunin na ke kashin ko ke bensinge. Nakanala me announce pagka ko announcement love na ke mesikyak finen Bay national government. Ngay compare na fact la ingin na posted information nga ke share nga man project nga tawa ke ye. Ara tayo nga tawa ke history si mo rekle ke Everson Congress. Kung ito Arch Senator Shevin Group is the first female congresswoman elsewhere in gay Mandia. Then jangan then again late Senator Terencio Kunman siya pang lagi kata malim somla na Mandia special session sim dawa in na el take oath ara makyakale mi masungan ebam dan gen mkul ka senators mamisia ashmit todo run nag-sheet singan napa el sikyak ara inge na Everson Congress ashmatan si ke body sing pangan si mama el history in the making akan akalen ra special session singa el falem documentia len nimegos na amo been special session singa by in swearing rather swearing in land tayo si masikyakan kipel na kayo wa Congress mta sa na IASH committee si mo som fact na si president mo Congress si lakola in transact business got committee si nga notion si president ki mandiate staff chairman vice speaker Isman Moses pa chairman ki committee si nga kata agenda items mo sham kunyak ake share was no one in we better pa masih funding lan chief of staff ini na current chief of staff Leo Felcom Jr. El dila chief of staff ini na el pa chief negotiator lan patpangan committee siya mo compact review committee siya JCRP ini na wala los ara funding siyangan itaklamit na ingin na presiding siya sabi ko lang so si a new chief of staff masih akluan pa December on gosh then singal dimi gosh msing December on gosh but from good ke committee to wait king tide ko flooding je sikyak finan FSM and mo lukshen ni masalan ba en group outer island group Rush preliminary assessment on guys state kan Enruk magana governor Enruk el sapayama el issue declaration of emergency si kataen siya yung tinala na election ni Ash mangamta ko siya ki plan bel si sikyak en ko siya tinala yok alo nga sun ini kasyo Asyak duan ba kata nominations ma president ke ka dinak farshi
massage si masikyak kataga ngayon na ke sa sinjengay takla consider yak ngayon na ne land representi state of Korea na ke social security board ang nomination resolution si massage kata si mag discuss apa update ke COVID-19 ngayon na check na flash lockdown che check na ange declaration jilan mo Congress atau January 31st by Dario tadi adan date jangan eldal sang na pel na gawa mo Congress yung da mita as regular session sila dahil ke January or dal sang dahil siya consider ta siya ke committee to wait discuss president ke notify may na gawa mo ke travel na ko siya ko every state los academy ta as atem tuwi siya in tuwi na in us break sige repatriation flights ngayon ke within this holiday season so elos ke mong nagata wetorek makuam o nagkikay si state ngayon elos misay tayo ngayon tuwi in mo wangan nila na kiorek malal that enjoy the holiday season na fact pa si Philippine na ikekla ke later part of January. Siya got jamram kine pa Eastern Micronesian Gable. Isam ato shaman Eastern Micronesian Gable si kika ngata wikos kika da beltaria. Cable fiber optics ko in daka Nauru Kiribati na EPS in Ugap and Goshai. Yok na focus ba in Ugap fiber finan Goshai main en na Goshai ba la na fiber or EMC project singa to funded in World Bank funding. Kaya to shipe deadline and na akfashiya klane ash aten tuise. Na ingay na ki committee to wait os na siya presta na ash development sa siya presta nila kalimela meet run resident ambassadors lan Australia US na Japan Finland government do dengan dal willing to fund this EMC project or presta nila kalimela sa implementation ng project siya dali adan na dali paro na design siya mo directly kay World Bank funding siya. Bak may implementation siya nga sabi tawag kay early 2023. The funding aspect siya nga government to nga Australia, US, Japan, elos academy mo dali funding. We funding loan Nauru Kiribati. Pangan update ke Eastern Micronesian Cable. Kata update ke legislation ngayon nash masap si nake maternity leave katsang antayin si finisus na ikain leave alemon gosh. Amo pangay update ke iplan government, national government magain share ke pension. Oh, all right. Let me share. Alip, lumalap ki update. Ngilo ke kung se news masika yok na ke national government gidan mo ka ben wiyata. Ang live nila viewers slash ngayon kebe wiyata. But imda is news nga sa malin sa malin akos ko week sa mata ko. So lumalap ke pel luman ko min
sauklabe ngosh lasha kundro gachang miseng kita so lagi madutut lasha ko program lasha miseng kita ngayak fashe Monday an na Monday the sunil da Mr. Ali kita nak fashe Tuesday na ngaja flok ke Wednesday an tosta flok pe ne pon pe ne Mr. Ali na tingin siya na ila ka Friday set na outlines na ki sedri an ngay akfashe na para program lash tam siya ngayon si fact ko na subdek ni siya na kaya lo bel na ko in gash ko yok na kipa na ko tayo oye be na si Miss Karen kil ibon na siya kay siye pinokon ke nagkikay siya impingana na Miss Karen yung kula malap na damay lalit lumisiralit kula ke bello man kung guminda ka wikat siya na onsa ko nga wisi ko tamas wikat ke onsa ko nga nakatafasyon na kimulut dito there's some floklane or runtagul fosh tolu finan ko na nga ilusin cash gat ke onsa ko dikun onsa ko nga nangatakab da kakatayo na ke Monday na kat bash na mit. Tamas wigat ke onsa ko nga Oh
Well, dali mugul first tulungan, Philip, nga Philip Pasie, na siya mga teknisyen ako, lem ni Siralik na kan cashier ke, luwa sayangan. Murphy Pasie. Philip Murphy, na click siya tulungan pa nga. Murphy, Oliver. Pagka? Bang Oliver. Oliver. Yeah. Oliver. Kaya bang Philip Murphy na Oliver ba? Murphy. Ana inibelang si Bebalay nga nakatpanikun. Nagpanigin. Kaya saklig lang, mas nyo nga kung napay na nga asumon. Iso event mit nga lang som sub chat si il message siya nga pagrinya gige messages pa kanten. Tasakta in inele siya inelosan un lo siya nga nalla na akay. Men pam da sak pel na kayo kasi ake un nga nataka fact siya. Fact kat may ito. Pangan kat kinakin may itla siya. Kat conviction na loen na kita na kat si fe na kat may ito. At tinang mo. Siya. Power kat inin na lim Jesus Christ. Kat inin na long silal. Inanin kat. Kat hindi makain fast na mit. Na pamili sila. Gede siya suyok. Suyok na gep. Mandean. Mandean, si Fesien fa may matalon ka. May matalon ka na may reach nga kung finloyang na ke. Katasya ke ulayang na ito. Puksing Leviticus, pangay puksing finloyang ito na simle ke sipen masap ma akwa ki. Kapag kinakan lan shufsing Levi, the Levites. Inen tamale siya talig na Jacob ng pa Levi. Na descendants lal na kayo nga pababa mo Levites. Napapuksing ang Leviticus, assume na ke may yan kung vinloyang na ke kanon puksingan, il shamon yok na ke kunokon lan Levites. Le Levites Aaron el Levites. Moses el Levites. Nakavinlad na baan may ma-akfasye kalensap ke lomduk tu nes matal sila. Diba? Tabernacle. Na ako aske puksine Leviticus, shamsham kunyok na ke may matalon God. Nakavinlad na ke fossimita. Fossimit na ke fossiak luo. Inluksyon il ako na lang shamon o yelon God ka, akwak lon God, na sin ilmusama il sulela in glansapel. Na masing agi kumin, kum riti ang, bit kum sa, nga kuminte sa isyong nanaklas, bakit mut ko ke mola siya, insang usikal meyan na si Shmuma. Bitsa isyong nakluman na ke. Riti kask na tako with an empty mind. Na kumriti dile me kaskan fakan. Na pangan ke kumeesla kalme. Min kuvinta ko ke usit na nakluman. Min pangan oigilas, pangan na naklas, pangan makandara, kumin isyong na ke maritsingan para itatafong le. Ke kumeesla kalme yan. Ang akong riti fossil ke fos luwongan. Kumi li fos lang lemon fact na sil Moses. Ilan fact na sin Israel na kayo. Na masih aking akumin masih aking akumin dictional loyang na kayo. Kidan mo ko in galim ke le masab singa ule. Katel sumoski kifin baul. Yung ipinot luo. Sang na sil Moses. Na ash masap un fokus nga ultolo sa makatil fact na sil Moses. Ilan sum
Dafoyan nga sa Israel. Bangay background sa nga kifliye, nga kumingkalim kila, para kot matlalal vung imising, katina, Ustafonna, fast is masapon fugus nga dolungan, in mapa, iglan sang ansiskel masap singa ulan. May kumliela, Judaism, alos nga Judaism, kasi namatake o yes, na ba siya liklalal vung ila sa liki, life ng alos sa nga, para kat, misayang nga, alos Protestant, but actually, Henry, at tina, kung liye fastolu na ke on gosh, ngayon, sa mga kinisham kun misayang. Og fastolu tuloy na singa ulingan. Hindi sham kun da shakta, kung really vast na, del sham kun, len akit gosh, len sabat, at parang may nak sila na misayang. May nak sila gum na misayang, el sham kun, yok na ke, fasting ke fastlu, paye kata may fact, na sin matonfel Israel. Ano nga fact na puksenge puklan Leviticus, il sham kun yok na ke matal. Matal sila kat, para tanik natin kat, ito pa matal. Bayan kat el matal, panang matlal. Ilos ino pa matal. Nabafos singaul siye na ke singaul laligos ngayon el sham gun matal na inmash loan may lalal fuiga may atalani na ke meritsing panangafaka el sham gun talaga Israel ilos matain yan may is in kalsi Ilosin mata ke akpuklan kat aspe maton fel saya mata na Moabites ko maton fel saya ilos siena lali Israel ilos mata ke si makalasya kya ilosin mata ke mit moin mastlon mit atalani pa for six sila kush sham good. May el champion yok na ma ilos in dia oro. Sige what ko le fok ko chumon yak malos in dia oro. Liki na malos in oro. May kung finloy na ke may reach ngita el ke akal ilos in shakalim kile ma ilos India oro inge akyok ye moulalos. Ko ilusin ko'y moul batal, pa in long se may talan lalos, o na ke vinbangay nga, ko vinbangay maitse, o na ke maitse, el long se el sifen. Ilus fin oro, o na ke saklan kating akyok ye moul suwas lalos in mash lolos. Se mai academia que academia que wala na lon God. Skimot ko los fin dieng betalan lalos na academia wala na lon God. May yen los fin dia or opposite na wala lon God pa patat na fellows. Amarit sige academia first single sina que sinal ko siya. El sabram kin yok in tafla na mo fakak sa inyo. Ilos India ang may makayam tel kamay sa kapas. Inorek makin nanon ko suwas na sinta kayo India wiwimet. Ilosin kain kin. Ilosin kain kin oya sa fa. Mayen ilos fin patake oye wo inge mainge akkalim ke molin long silalos. Na ilfaka nga mit ko sa mainge shokta masig wasin aroyokan pa indiyeng season siya. In pa me pahin mol kun long siya. May guwas fin aroying
na ikalim longkoleng kat ikalim mo yan kat akustin yok yikise longkoleng kat patat na finalus sa mga akus nagyoye nga nilos finakus na yalan liksyon na kalim kiwulalan kat na mena si kumbuseng iga chong iga tliye iga treaty maritse nga le Moses ta sinta Israel Kemudian dari Israel, Katolik na tingkat, kamitlan ka. Na Paul, Isaiah, Sham, kinsa mo, lang na din Israel, simple na si kumbusing, kita lut-lut good. Kita lut-lut ke, matlalal fong yi, kumfinte matlalal fong yi si, kumfinte na sang bolwan, kumfinte na Islam Jerusalem, matlango sila, na maritse nga temana sila. Ako vinlaing na, if inte mana ses pamaritsinge, kaya mo ba, ano yok mo kita miss out. Mayan, longgalang langgat, ako in pata na sin ilos sa mga akos. Nakat findiye, iskatyang nakilalari fong ising katang na din kaat, nakidete wipalakin, mawala nga sa masyang kinyan. Mayan, mawala na Israel, or magkinyakin may lut-lut, na sin matlalari fong yung mising. Oye sikyak kisipin wen na tingkat na kamise in ela makuluklas kumeda kan iyak na elora ingenik selektan kan ilya eken alit na tingkat. Na bara belun sa kasi kumise ngakong finmol kan longse siya sinsiye. Long as you mit magayam del, long as you mit sakabas. Gidente we so, we mit masyano. Bakit ya palakin ni siya ulan ka? Belsi plak ni siya ulan ka, mit siskes penge uga palakin ni siya ulan. Na kung vinloing ta, na mana fshesh pa. Iten long si siya sinsiye. O seto nil siya nga. Ilusin na nak sawe. Na nak oetu. Then mamata then mamul king then mata plakin long lang ka nakalme ya pa belsi nga kum tako ken nak so when nak tu kasi ang nak tu ma dangerous the fact na tako sin papa seta mas fina nut we ne mas ne ito sham ito kas ko try gaslos ko ito kasin sana na kasi wad nak tu matako sin papa se gut Ngakong pinto ko kin nanak tu kiten kain kin kanoy yesin min kat fin da long si leisik da long si akluk kimen mata tel yang me ta na mo kitin te plagin long lang ka pa kan min buri chila sik ko bisi ngakum ko in control din nanak pa so aw kat ko fin na nanak tu siya ko kun kanawos la kun kanawos fakya ko in Jesus name so dikiya Shikayaan wun nagkakupulakin na kasi ka na ashiruman. Parang abnil di ka pa pala. Bago siya pesa ka. Yung mga naliya, kitan mohulas kitan pulakin yung sewulan. Kat! May tsaya, may kuyas kin buga pala. Tulang walap. Pangan Monday, ano kinakalim niya? Minister Alex Jackson, ilan kayo punpe, ilan kasi kat may nalaksa na Tuesday. And namitlig na, ngayon siya tingin di Sena, if inash may fact yung metligat, susulan nyo Mr. Alex Jackson, finan punpe. Tingin Sena, ash may fact yung Maxim. Tamlang nga mo, na waka tayo luman katkalim ke, paano kung fact like, imadawa kiyangan, minlim ka din mataal, na arakat sa is katyang dagatin malala katini na pen si fena ito hinak madal yakot ay matan mayitape pan marsher kakulaman lang. All right. Well, tingin siya na kung gulo, ano ginakil mail, Lewis Alex Jackson. Kaya yung pela na zoom, kung gasot kami naks na Tuesday. Ano ay kinamal na tamulan Shirley, metiki ngam tawa ko anaki nga baga nga ke pain ko sa nga ke pak pe ko malap sil tamulan Shirley ke kain invite yang awi ko was kilen mi sing yang
si fashion ke Tuesday ngai pak mo she was and anan ko she was Mary tanash ke sama ingel ya was singala kos na gelongol siye ke ka te to puk se ke sam ngai pa ash puk aden puk de me kos na medutut tash misenga ashke kapun pukak todo wasam ingel ya Pagkat mo other si ke puk se ngai sama ingel ya pa Eden el wibe recibe pagkat mo el wi ka head of musician ke tembola ke sam singem tawa ke fos sine ke singel to dungan el agate ye aten kakshakun gat medutut lash nam singe fak ke ana ke taman share le faga nanak oetu katfin ke fos singela ko singen el Samfram kun nagkakasing is a righteous and justice walk before as attendance. Kalman Pelsimo ka chilash ngay righteous and justice ay fash mit tagay. Kinga is madutu ngay kumpin mo ite tawi si ashmet ite kong may ngay dila oya pagkalo mo. Kalim ki makum fakla kamakum sa mga siyanggi Facebook. Pangan atin characteristic on mo iti. Kaya akilami ki posting nga lago siya nga nadal fakla unfailing love ko truth pangan characteristic lan ka chikat siyang siya palit yung. Sam sugus penangay el akilami ki silosol silan ka nasin a common people. Akilami ki posting nga lasingan la ashfishin si la kalatari ele sokat among the common people might seeking of a kekleki for slow mo mo. I have found my servant David. Nail kat ito from Gel David. El bashuk sintulik natal Jesse. Orik malalan alla po si Selebam dal yang ship. Ke silosol silal David kan ge mga ito ke stories ko ano. Som shukla siya king siya. Tadik nadal Jesse ngan dak le kayo. Araw may chimasom silingan. Elie Oscar yan manon tadik real David ngan. Safta yate na phone na pa. Silayak lea. At Jesse lang at tadik siya dahil pa yang ship. It's like a humble servant pa kan describe kipesi mo. Silayak le David ngan. Kipen na force siya ngay samram kun ko lankat. Kaya academic characteristic ke kumpin may tetawi si pagka o yung nasin tadik natum tadik piyom members ke itawi loman ko may wi kumarek ma siya makumarama si la elose di dalilong mo kum may Christian si o iya makumarangan
ke na fall na ke e si kum wala mo kum mai Christian che ra mai na nak se ngai ta ka kele mi na se da chi kya ke si lo sol ko si was na nan ka si was lan kat kalem na nan ka si was lan kat ngai ke bel si mo Elisel la sol na el shak la David len king au lo sol kat fin evin arspel akain sub serien en kan sang na screen na da sha rom signal do de fosse serien kum kan sang na screen na da sha All right. el academia ke dai ko ready ke Sige. Rome. Como é que acha? rom signal do de fosse Singaw do. fosse akain diary tin batlet Okay. pangai rom signal do de fosse mait na kaywa eninain apos mait kol finen mayen kat makayna pasang ko na sin mait inge wal falet inge ma akwak sinkat ke barik singe shaman ke ka de le sidela mait kol se ke common people se David sipen na sidor shel singe ma ke Saul matawakin die apos God ara elder chocolate David landmark aulo sol to kasha on an Israel shamanyak pege for singe descendant of David so paditola Jesus Christ ito ba ki shuflal David ara ki kat ready marichilash ke Tuesday singe mana kaywa kenganan ko mana kaywa katamdaro guys English you reap what you sow even wo makom upian wo na shu even die nayash punishment ke katri di kalen ke Northern Kingdom kayan king elos diakos kat kade kanao soldala Southern Kingdom arsana ma kingan akos kat railos patta na kanao siakle Kisibin na siya kuslon kingdom duwa nga nara kat kanaos la sang matan fal nga ni taka kanaos los le kasap ta kena promise sila kat na si David ngan ke wen sinata ngan fact la aspe si mo le mo follow tan mo na Jerusalem pape si mo alta follow ma na Jerusalem Mama pangain may kasha silak na kidustian si tamalan sila. Lumisali, lumalap ke ako tayo, ako la wububuman, kuminta ko ke kashi kat kumindak singa. Nakide, first na bit nag-unis singa, siyam ginunis singa, kuda flot na room na kita Alright, okay. Kada shushu nag-unis yan. Ang nag-unis na lakkalim ni ke Dawagyan program nash na kyan announcement la let me just keep our details check tari ashpeke Facebook group lashan
Kung Facebook group lang siya, private group siya, kaya ba kung request, kung join, especially more private ngayon na bakit ki-control hindi kain siyam from nakawasom na ke, o siyam from na ma-related na ke mo idut na siya. Pa inash ke Facebook group sila siya. Nara, kung vinso na Facebook group lang siya, som na ke, nag-siyam ko yung masing ngayon, Fina Smart TV na ito, yung mga Roku, ko Apple TV, ko Amazon Fire Stick, som na kaya, kung hindi ka telecast na Smart TV yan, kung may sumsuk, apps ngayon pa, word of knowledge, word of knowledge, kung some ad channels ngayon na kung may hindi ka, kung may website lang siya, podcastinggold.com, kung may ka live stream na kebe. Nag-attract namin. Nag-uniste yan. Si Vesigan pa, infalken, suk, suwaswas. Infalken, suk, suwaswas. Kung di may reaching ngayon, yok nagkakapod may reaching ngayon, foson ko siya singa luwan. Katamay na kayo, kafong lake, inon kaya mo, maniyo magulukse. Masing pa kita kan diksyon natin parang amo kumigi kung ready Bible but kung sa wisin na kumanin pa sa esot na yung leng na kile may kalment fosin nga but kung sa isong nakuman na ke ready kasi hot mo ton job kasi list lagi hot mo ton job kung consecrate yourself kung taka pisin po me ka batalin siyo me kuminak na sa sigum na taka na ke kung ready gaston ka at nagkaslan ka at pwede ko as was kadil mong yang nagke kalalashin gaslan ka doon at mo dito lisingan ko spangan main sa gashikan actually si mo lasha mit lalvo ginakayo inakaya ka din duti ka pang siya gaslan ka naro kung gigat really wala katita ka usin nakas mga man ka mo pangay nga pangon mo pangay mayin ilalva mo pangay para pangkan isam na kat may na kat kaisiya may na kat katang mo nag anthropological terms yung kat free moral agents. Kaya na ba katilay na katin si Fe nasyonal may kita utol may kita waro. Naro payela hindi ka dancing a lutti gaston ka nga lagi sarali ka tingin siya na makunom da kun so riti. Ni kung finte riti it's your loss. Kung di na isla, koyen gaslan ka, di ka kinunutila ko. Koyen gaslan ka, aske gaslan ka. Kung riti, gaslan ka, tulay mo to, may akaya ko. Nara, or makinutila siya, insang, anong sin kelas kumyak, kumindasyon nila, o kung matake, le may gaslan ka. Na may lutus siya ngayon, nag-foson ko siya, sabi ng casting siya, ng godliness. Godliness, yung laying lang nag-gas lang siya. Kung really, siya mo disaptawan ko siya, foson ko siya. Sabi ng casting siya, alu. May kalma na alu, painaro mapay. Nakalmi pa, mulak kumagat fin aftis, godliness, characteristics sa mga tamang aligal sa amin. Finashkat na nisigad ko, inara mapay, na mula siya ikalim ka. Na wangin mo linalulash ka, wangin katlinis ka mula siya, na yan, ikalim ka lakat mo sa kasi. Panay, siya, basyam sa ko siya, isang kakataya. Hindi ka, payapaloy din na some lying season siya. Mama, may centuries ka centuries pa yes yung centuries mas pasom na los funia mangen Paul il fait que 60 AD il fait que 60 AD nasil Timothy il the physical son il the biological son il the manatal Paul na pa ito shock the pangis siya may mapolil tafala talik force mapolil tafala na polil lotel sa gas was ka nasilin sa ngakayen na ifa nagigasing alu ko godliness o yes intiye akash up yung maitaw
kimalan fel. Men paye la ash mate matakoin kalensap in mo isla in mo sukas payelos in mo insang use milos enen na oro ke kumegin matlal musi matlans up siya kumin sen ke kin sen kumin termagin gaslag ka to insang akash of ko para mawasi polifa kasi tumutin. Sin kaya kin kumin, yes, sila kumin tiyo, makigasal ka rin ito kayo minsan, akasya piya kum, kimalan fela. Mayen, kumin ein falcon, mama ashiruman. Kung hindi na kaya necessities, basic necessities of life, may mungunas, may nuknuklash. Parang basic necessities, science, personal hygiene. Så nage, makon vinig gan mo, yun as mo nas, nagdagan dug, dan de kofle for ay na mit ma tenas was na nakla. Na papa po el introduce ya na nakse kasing ya ha alu ro mapay. Mayen mitlal fong ya inte ino mapay pa infalkun mamashirons. Nakaczulege fosi nage fosali koszan, fosi koszan nage fosali koszan, polel szam gün, masema osh inkitin belna. Na meta elosin falkun, masema lem katil akieash. Mayen mitlal fung ya enen na. Masema mitlal fung ya enen na pa panangavakya. May mga nuk maluwong ba't nakiwasayin na na pelsima maingay as urine metalal fung yo ilafal ko ifin metalal fung na pa si finaliye fin as basic necessities of life ilafal ko nilal to la o bakit mo daw singkat Nangatifa mo guden sukden de modla siya imbo. Di ba nga fakla ko? Fakla ko ba guden sin kegit. Sin kegit mo enforce nagising ulan. Olil siya gunda as matolu. Sa may sika na sin elos sa masuk. In kashapi. Imalan ka. Masimitan ba yok hindi masikasyak ka na yorolos. Akluan pa may soft itakope infungololos. Naktuluan pa may longsi. Posin may longsi lang ikwe. Sa may kanaos na mulan mo. Na kung London na, yes, nag-i-plan rap ko. Po, in fact, na parang may sikya ko. Kung fin sukumin kashopi. Ke malan fel, na kuminkalam gene aspe mata ko wi. Kuminliye bagay may cash up bising. May cash up bising kadil ak cash up los. Ismi los posisel, los moniak, los aroma falos in aroan. Aspe may cash up niya elosero o na si man kanaus la mo ito. Kahit basit bakit sen gagin. Pa fos gas den il shabra bin fos sisigal siyesingan. In fact gasing yung mga silto mo. Ilan tiye tayo mameta oro. Ilan kain kin. Mo shofigin na kayo. Hindi nakakilino yan. Ilan kain. Ilan di akfotodoyal na kayo. Ilan kain kin. Somniki. Na fosingal luwasingan kasi nakakayo si pangapa. Ilosin ilan sangkoy yung inakyokye. Malay fungi. Inpalay. In fact, igaslan. Nasıl komşuya giden yıkat İslam'a giden diyelim. Bayele the root of all evil. Money is not the root of all evil. Money o di ba usi makuduklaşmaya tao. Masi usi makuduklaşmaya tao pa long say lash nagi money
그전 상 이슬라엘 런것 방안 마지막 na masing ako minayos lagi mo rin siya. Then, ako spalan ka, oro, mapaya, masiwas, in athletic, at then the shook. Then the shook, then kasha pige, malan ka. Mayin, kat finli na pa makati na siya na siya, kat fall ka. But, il sa malalal mong ike ka, at ili mo mga siya, ila fall ka. Elettrişüklen akyokye, men elettrişüklen akyokye, boşini mışı kaşa gila palakın, mışof, ko long silal na kimalan fela, o ile somnigil klensaplar na sinkat, sumukay long silan fela, na mo pangan betsima, ilko pinansiva na kanawasol. Nanagay Paul Vance sa tumutin ngayon, akong pinakilan mga, kita tayo mamay taro. Uvidala pa dia ba dia suas met komedai. Umreda vinule vast na der, nile davon der, rumgrein mrena vast na der. Geil met live von ihr, elo se mrena vast gens. Dat uge ma metar. Na geden met live von geden san ko yes. Inak yok in live von nasha, geden mo koin like. In fact, igaslan god. Ayun palaik sigan pa, may tafin fact mat tiya pa suwas. So inas palaik in kat kitan tuya. Fact lamang pa masuwas. Nakat sinaroy ngi nakidekalam na pa ki kosilan kat. Nakat sin matlalfong ikitan falcon. Pamars. Gidente katkal ba status quo. Ni status quo pa kan may sumamtala. Mana falyangan. Katte mo falyang. Tipo kan fact mo. Fall good. Kung din mo fall yan, it's by chance. Kung din fall good, then kumakilin na mga makadalesin. Ilusi enin matalo, manunuk-nuk, may mamono. Nagden fall good, nagden samlasin ka. Nabangan uniste. Lamalap, may, naging academia, kaya sumula ba na flot ni Ponbe, nerol tamilalit. Labisralit Jackson, ilan kashigat ke mendax na ke tostaan, nagat tawag sa teknisena lian champion Fred et. Labisralit, agin Belarusum,